Yambĩrĩirie ta kiroto ajanturene ya kirogine kathetune ka Mumeru na Nandi nĩ kurĩte na gũtuĩka kajuke na ũrito bonene nthigurune. Weru TV iria ikinyagia mwago jwayo kiri nthiguru 13 Nandi nĩ aramitie mathagu kinyankuruki. Narua turi kungwira ngwatanĩro na Azam Media. Ngwatanĩro hizi njeru Nandi nĩ kwaramia mathagu jeto na gukinyia kajuka Mumeru nthigurune mwanya na gukurukira mitandao yetu ya Facebook, YouTube, TikTok nthiguru yonthe igakinyirwa ni mwago jwa Mumeru. Nĩ kumana na ntumbubu nĩ kĩo tumitukuria nĩ ntumwa iriku ya kuma Meru wenda ikinya nthigurune yonthe. Nĩ ntumwa iriku kuma Meru wenda ikinya nthigurune yonthe wijika gitene gaka nĩtwĩthirĩte tukigwatanĩra na Azam Media. Aranira na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwana kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria. Amwana ntetuire nkureterete ni Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Eje ni Weru TV. Weru TV kuthithia ndugu na Azam TV aria Nandi tukagwatikana kiri nthiguru 6 cia Afrika kukurukira channel 344. Ana baire baare gwekirwa mpene nyuma ya kugwatikana bakamatete bangi ya mung'ana jwa ngiri 800 baikite maua. Ndakachia Kangaroo Boys kumaruka chukuru bagetetane murito wa form 4 kugurarua ni mwarimu. Anto mirongo enake guchiandikithia kujukia kura gicigone gya South Imenti. Mwana niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Turi na gikeno gikinene gukumenyithia ati Weru TV Nandi ukomba kugwata ibindi biayo biria wendete muno gukurukira Azam TV iria iri nthigurune 6 cia Afrika tacio Uganda, Rwanda, Malawi, Kenya, Tanzania na kinya Zimbabwe. Bubu ezite gukurukira wetikaniria gatigati ka murungamiri wa Weru TV niwe John Marete na mwerekeria wa Azam TV nthigurune ya Kenya niwe Ravi Kumar. Nandi ukomba kugwata Weru TV gukurukira channel 342 na ni ukurombwa kwirigira ndiunga cia Weru TV bagwatanirite na Azam akue nagwe kenda kuguchemithia mwago jwa ngwataniro iji nenthuranirite riboti iji. Eje ni Weru TV. Aha, Weru TV tutekinyire ruongo. Twina nkero inyinge twikumenyithia ugwe mutegeri ati Weru TV Nandi no umigwate ndene ya Azam TV kiri nthiguru 6. Bone nyuma ya wetikaniria gatigati kamwene Weru TV niwe John Mutuma Marete na mwerekeria munene wa Azam TV Kenya niwe Ravi Kumar. Akiaria Kumar na ugite ni kumba na kebo ni untu Nandi kinyabo bakomba gukinyira ntere mwanya gukurukira Weru TV. Officially we have launched Weru TV on a platform on 3rd of October which is available across all our packages, Azam Lite, Azam Plus and Azam Play. Onboarding Weru TV gives us an added advantage to cover the Northeast region, especially very popular in that segment. And that is the feedback that has come through from our analysis that we did on the ground. Together, we would like to drive the awareness, especially Azam having the local football rights, all the international football leagues that are available on a platform. We can do cross advertisement. So most of the customers subscribing to Weru TV also gets to view that they can now buy the Azam full kit
at 3,500 and decoder only at 2,000 shillings. And the packages which are very affordable with great content. So it's a great value, and we are really happy to have Veru TV on our platform. Nawe Mutuma Marete akiongera Azam TV Nande igatirira Wero TV kuongera ategeri bayo. We are excited and delighted to having joined Azam platform, and for us as a vernacular station, we are looking at how we can expand our viewership beyond our territories. We are looking forward to creating awareness of the packages that are available, so that we encourage our viewers to purchase the Azam decoders for the purposes of enjoying programming that is in the package. Nkurukini ainyeretie gukura kwa Wero TV na kinyawitaniria bwangu genande katigati ka Azam na Wero TV. We are an innovative vernacular station. We look at how we can interact with our audiences on radio, on TV, because we have a radio, Wero FM, a TV, digital platforms, and as well on ground, where we do road shows and stuff like that, to just mingle with our viewers and listeners for the purposes of creating the intimate relationship that we have. So for us, Lily, we can only say thank you for giving us an opportunity to be in your platform, and we guarantee that we will work together and make Meru a little bit more visible in the international world. Mutegeri Nande no tugwatekere Azam TV channel 342 wete nambere gukenera mibango yeto na nteto chaoma na gwitikika. Maureen Kinya, Wero TV. Nekumania nabo ni ongo kuririkania rwarero turwa ntuko ya narwa turikuria ne mantu jariku ugwe wethira ni ntumwa iriku ya kuma Meru wenda ikinyandhe gurune yonthe ni ntumwa iriku ya kuma Meru wenda ikinyandhe gurune yonthe itanambere na kwaraniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu ya okinyaniria na nkethirwa nkithoma ntumiri yaku kiri nteto ingine ati anabaire bare umwe wa miaka 17 na onge wa 19 ne bekiri mpene bakiringithanwa na ukamati bangi ya mungana jwangiri magana janana ana baba barerekana bokaringari ne ya matatu ere kumete Nairobi etete mawa ikarikarire nerekiri kirore ne county commissioner niwe Jacob Ouma ure ugete kuri na wongere kubwa biashara ya ndawa cha kurebia county ne ya Meru muturumuri okika tumenyithio. County Commissioner Meru Jacob Ouma bakwathirite na Commissioner Borisi na mnene wa nthigiri ndene County Meru tipombete kugweta bangi ira bakuga na mungana jwangiri magana janana, na tuliamua ya kwamba tunataka kudhibitishia wananchi ya kwamba tuko kazini na tuko ange. Na leo kama mnavyoona hapa, hii bangi ilikuwa inasafirishwa na Maua Shark Company Limited matatu ambayo ilikuwa na abiria 10. Huu ni mzigo wa abiria mmoja. Naona kwamba tuko na vifurushi kama 25 ya bangi ambayo kila moja ni kilo 3, hiyo ni kilo 75. Bei ya mtaani inaweza kufika shilingi 1750 1800. Araba ugite bakwatite bangeji ile kumite muchenyo Nairobi ikamatina na baire bare umoma yake 17 unge 19 ngare na Maua Shark ile kumite Nairobi etete mawa ambayo ilikuwa inasafirishwa na watoto wa kike wasichana, mmoja umri wa miaka 17 na mwingine karibu 19. Hivi ni kumaanisha kwamba walanguzi wanatumia mbinu zote zile kutaka kujificha. Kiangalia mzigo kama huu utafikiria ni ya msafiri mwema, mwananchi mwema, mwananchi mtulivu, kumbe ni njia moja ya kulangua mihadarati. Siku hizi wanatumia wasichana wadogo wale wanaaminika kwamba ni wanafunzi. Kama vile shule zinafunga, msichana wote kama hii lika tumeshika akiwa anapepa hizi bags za shule, kila mtu anaona kama ni wanafunzi ya shule. But tulikuwa na information hii kitu mahali imetoka, pile imepakiwa ni bag. And you can see the way our children are being spoiled by these bad people. And we will not stop. We will carry on with our normal duties of getting these substances and whatever drugs that are there, which are spoiling the community.
bakiuga manthu jagi wendi ndawa cia kugitia ajendene kaunti ya Meru ibwite na mbere bikiongereka bakiuga bara bakuthithia uju njare thirikari iketho kibakinyira. Okay, first of all, these vehicles are not stopped. They are express from Nairobi. They move express from Nairobi to Maua. So the destination was supposed to be taken to Maua. That is where I think the market is. And we expect maybe it came from outside country. It was received from Nairobi. I don't know how it went to Nairobi, but the good work of our detectives and their professionalism has led for the officers to intercept. Tangu juzi sisi tumeapa ya kwamba tutahakikisha ya kwamba mapombe ambayo yanaingia hapa ambayo ndio yanatumika kutengeneza hii tupombe mnaita tubondi, bangi na mihadarati mingine yote ambayo inaingia hapa, tutafanya juu chini kuhakikisha ya kwamba hawa wananaswa. Na huu ni mwanzo tu, ndio mkoko wa Alika Maua huu ni mwanzo. Maafisa ambao wamekaa hapa kwa muda mrefu kiasi ya kwamba sasa wanashiriki biashara hizi za danguloni, sisi hatukai na wao hapa. Wataondoka wakafanya dangulo zao kwao kwa sababu hatuwezi kuishi nao hapa. Na tukasema ya kwamba tutaweka juhudi na mbinu zote kuhakikisha ya kwamba tunapambana na hali. Muthuri Muriuki, World TV, Mutiri wa Kangangi. Nigukujiri gacagaca taunine ya Embu nyuma ya ritwa gwita mugomo cukurune ya nthaka ya Kangaroo Boys utuku bagukira na arua aritwa baba baririkana kwithirwa bakithurwa ni mwarimu kura mwanka kuguraria buthu kumurito wa form 4 egereria akaria bacukuru eu na kinya mabisa baborithi gucokaniria thiri ni kuremete aritwa bakiumaruka cukuru eu na guchietia ne mwanka kioto kia umwe wao kioneke. Rita Mwaniki ne aguturingachio. Thagathagane yumire sukuru wa Kangaroo Boys utuko wa kuramukira umuthi baria maumire sukuru maguru na gwikuruka nginyagia tauni ya Embu thaa mugwanja cia utuko. Arutwo aya marauga ati umwe wao wa kirathi gia form 4 araribirwo ni mwarimu nginyagia kugirika na undu uria marurunganite ni undu waguo. Arutwo aya ni mararutire thagathaka ino na mathukangia indo cia mwegana utesikene baria matarendaga kwigwa mundu waguo nthe nginyagia thigari aria maraukite kumava ugitiri. Kulingana na usipindi wa Embu West niwe Vincent Kitili, arutwo aya ni maracokire mauma cukuru mathaa mugwanja cia utuko mekuruka nginyagia police station ya Embu na mavura rivoti ya kumirua kwa murutwa uyu. Arutwo aya ni maracokire maumagarua nginya kivaro kia Moi Stadium tauni ya Embu kuria maraverwo ugitiri ni thigari mama makuo nginyagia kiroko kia umuthi. Aciari aria maregwite iguru ya thagathaka ino ni maraukire kuthie cukuru ino kiroko tene kuona uria ciana ciao irere. Tugitangaza rivoti ino mwarimu munene wa cukuru ino wa vamwe na utongoria wa kithomo thiini wa kaunti matiravecanite mugambo wao kwiyandikia movoro makiugaga ati kumaramba gwika uthuthuria wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbite wa Rita Mwaniki wa Musiri. Kwa miaka 5 nande atori ba barabara ya kuma Modern 2 gwita auki mwanka kijentere cha Igembe South ni bethirite bakirandura thirikari mbecha cia thara iria batonyere nyuma ya utonga bwao kwethura bukinyangwa kagita ka kwagirithia barabara ezi ni borotete mubunge John Paul Mwirigi bakiuga ni bagwatite umenyo ati mbecha iji ciao ni ciarekererwe ni rwangi rwa kigina thirikari nene ende bate kumenya niki ni untu mbecha izi itebakinyirite. Dennis Mugendi ne abathikirite na gututumira riboti iji. Loi nikankwera mwechimi wa atirei muntu ginya unaroe na cio line ara umite amenye batu oba no toto amwendere akari ora akari no na atuende wora tokari atomena olele no ntuto tena mbia yawe na ere mundo zinawetaniria ginya president amberi otomena batanogana bariuga batinoga igwitia thirikari akiao gukurukira mubunge John Paul Mwirigi akia intobiao birebie nyangirwe kiri uthondeki bo barabara ya Modern 2 gwita auki na kumira kiji akibethiritwe bagitagia nkuruki ya miaka 5 nandri na barabara hii ambirie 2019 na barabara hii ni thithirie uharibifu mingi ni thukangiri ntobi bingi ni twariere
na barabara yebwethwa up to date barabara ina miaka 8 toginya miaka 7. Thirikari ne buthe supplementary budget na kwa bwa kibindi kia mbere mbesa yotengwa 1.something billion na kwa bwa aheshimiwa barabara na haraka na bakumba kuthiatira antu bo kuma bautu kuba banje Kibwezi na je Coast Nara kwe na bari na ome muno bareta na roro ki budget ira ari mbere antu bo bari wambia bato sia tu kerwa na tu sia ri bere imo sia rirwe lakini kwa bwere John Paul kuma makiras we John Paul wato kulirira we ya mojamani one antu bo tio twekuwa toka vivya toka andamana tweta kwa DC we ko ya mojamani one antu bo tio no tolongamerie uratwira ari ote kwa andamana mbeacha tie nubo karewa tuwetera twekoria atire John Paul ewe kiao na batwire ire atwe ya we ya round we toromba kura kaweterete we ya renge twe yo toromba kura we ya kwangania batwe lakini yerobia tote kuibwa amwe ibakwire bagiswaga akiji na bare batigi no bakwangaika ikomiona wirigiro bwao buri ntukwimwe murungu agasoke maromba jao batwe tafadhali mwezimiwa itwetegeriria na kuringana na esima ya kure nene na twa tukwathika no twira utemantu yetu yakathuka so mwezimiwa mwankadai itwemberi ana imusie batwire kwina loans twarumite cia mayani ruria mayani ira twari nayo na yakurirwe mwankadai utio tromi ngari cia banks yo tuthai bonus yite ona tika kwithio tugetha thai ikatwitite kwanda moringi no thibio tugethia ate mwankadai katugeo tasua bila twina bio na tika kwithio twina bio kinyana bongwa ibarekere wita zukuru so mwezimiwa twithiro kiao utumira twinto twetu ututumira twinto twetu tafadhali tukare yeka tupwane na babangi. Dennis Mugendi, Weru TV, wandini akego yantobochio Gembe South County ya Meru. Akari ntere chia kiengo ni bethirite na kagita gako mo nyuma ya kambuni ya mainyaneo KPLC kugitanga stima ntere ubakiuga igwatithanitwe na njira iria itibatere baugite itagari riri riringithitie bonene na kurungamia biashara iria ciethirite iri kaumoka mugatejwa ontuku baugite ni bakugwata mbaru MC bao kuthithia maandamano jatarara jonekete kethira KPLC itichokia stima iji. Marion Karugi na ripoti iji. Tabo kwenda burendana babo theri ndekenda otu tamukana batu Kenya Power nere kane batwe nonto Kenya Power ne thirikari ina anto murume akuona pawe weta kuitia mutene orwa itanga stima cia community ende ukagwithira kutina nafasi ya kwandikana ki thirikari ni tugorwe ni investors baraba create job opportunities kiri ayuthi betu KPLC echokie meters muno kiri company yonto devmo bachokie transformers kire mbwa wira chionde bane akariba kiengu na ntere inge ciembe na baturite na muthuro kumeneria rwangiro kinyanithia bwa mainya Kenya Power no ntubwa kwithro baitangirite akari stima biashara cio ya kwama biashara irari utethio bunene kinya kuandika nthuki mbithi kuma Kenya Power ikuita stima bijana bembe ni batete ngwe baraba saluni anto bara bainyozi na ngwe mbali na muno bakery yetwa Devmo bakery irera andikite bijana beto 70 ndene anto babonda baromba ku supply meate na kinya suppliers around anto manathatu bara andiki ni company yi weto gethira nture ne mweguru nyawe na kanyumba kamwe na guithirwa stima akira wa mitere nio ithoma Kisumu kana gathoma Omabe na ingi antu ba Kenya Power no babu ya abwegira mita iyi ina ningi wamba buguma ringi no te antu bangi ote company ngi twinio yo twegira stima ruto itokuria na njira gitio tukwa no tunuwire wasiri wa munene okuro rugamirite mantu ya stima ora mwera nari tengweu na ara kuritoka yugia tueu itokwira bwethio ntobo obwethie
boya no ndo wambo kwethia ka wara tena muromo no ndumandu ate athithika baani bamwe babara bati hasarene nyuma ya kuinga biashara cio no ntuba wa stima mono kwa arandiki kengo miaka 6 ari accountant kwa ndefmo Bekari. Ndaruta ngwe salon lakini thai twirethia mucio tengwe cia kurita. Ekawa shindaruta yo ngwe kuma stima cie wito thai o twithambi nyana njara mno. Kiumia kithru MCs Bayembe ni bakinyire mwako business ya Kenya Power Maua na kweana kiumia kimwe transformer na mita iraba yukitie bethro bayocokia kethira tiu batongerie maandamano na ntuko ya ruyu nireo ntuko iwi kuthira akaribaba kiwa kethira stime witithro yocokwa bakawatanira na MCs kwandamana. Ntuko mwanja ithira ruyu Tuesday bealoge gotegete thego bwethwa ruyu ni officers ba Kenya Power na kari kana bachoke transformers na meters turuma Igembe North tusemanirie Igembe Central twete mwanka business ya Kenya Power tusemanie na MCS beto nikenda to demand justice na munene uwe mawa o Kenya Power uwe mawa na menye bombere batu kinya twenyume MCA beto na tukaandamana moja kwa moja. Kiripotera Weru TV Kumembe Bito Marion Karugi wa Naftali. Kiri rwarereto rwanarwa turi kuria ni ntumwa iriku ya kuma Meru wenda ikinya nthigurune yonthe ni ntumwa iriku ya kuma Meru wenda ikinya nthigurune yonthe na ngitegera kiri rutere rwetu rwa SMS kwa kuga Samuel kutoka Mariri. Mimi nasema tufunguliwe soko ya Mira Djibouti na Mogadishu. Kongo kuga Weru TV turi amwe thoko ya Mira Somalia na Djibouti ifunguliwe. Hojo ni Patrick Baimoti kumantere cha Kaithamba. Kuongo kuga soko ya Mira ifunguliwe Morocco. Ojo ni Shem Gitonga. Utamaduni wetu utangazwe kila kona ya Afrika Mashariki. Ojo ni Isaac Meme kumantere cha Ntunene Gas ndene alare Igembe North. Ita nambere na kwaranire na baotwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwena kinya gukurukira kiri mitandao yetu ya ukinyaniria. Ugeta kuraja nituchokerete na rugono rwege IBC arena ndanto mirongo enake nibo bethirite bagichiandikithia kujukia kura ndene ya gisigo bunge ke South Imenti. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ne mutujo nice extra premium Mutindi nyenye na kamusere inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Jokera kwe, nturutimia jokere nchiru.
Weru FM no koka gutamba takaro kwasie. Hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Uria urungamirite IBC gicigone kia Imenti South niwe Hanson Mugone aithurite ati Mwankera Nandi ne antu 40 baciumiritie guciandikithia jaringi kura akiuga kirebo ne nthuki mbithi baria bari na gatigati ka miaka 19 mwanka 26 akiromba antu gutiga gwetera mwanka ntuku ya muthia kenda guciandikithia no ritie baria bateta kujukia ibande biao kuthithia buu kenda batigati gwempione kagita gaka ga kujukia kura na aranirite na mwandiki wetu wa Nteto Mutugikare. Namba ya balaba guciandikithia taringi kura no enini kiremongo jwa Kenya untubura kinyabu kujeria ya South Imenti ale antu bakweja bakai na kumankiama ya MBC yamberiria kuandikithia kura biumia biere bithiri South Imenti yandikithia antu 45 baraba ingi bao ni mbewe mbithe na tukiaria na Raula ni Ason Mugo augite bari na moto jwa gipindi kiambere kwithira bandikithia ringi kura babero ngiri 348 So for last week Friday, first week, the total registered voters were 45, which is far below the expected number. We hope that this number is going to increase as we reach out to the voters who on the Gen Z particularly who have attained the age of majority. Bwana Mugona ugite nkiama ya MBC tirambiria kuandikithia kura maturene mubango juro ugite jomba kuambiria mwaka yoyo kithira kana mwambiro jo mwanka twetete ara ugite thaiji bare andikithia kyo bisine chao cha gicigo mbunge. We are not currently moving to the fields, but though that one is going to come later, we have decided as a policy that we are only doing it as we are treating it, of course, as continuous voter registration, which is basically the office. The one that normally we go to the field is called enhanced voter registration, which will come later, possibly in the year or early next year. Mudiene Mugona ugite anto bateko yo kibande byo biria kugabironda nerete obisine chibande na kibodi ona bajo kyane batigere bagoshande kiria taringi kura. We have quite a number of IDs that are lying in the register of persons where the IDs are being issued. We also urge the people or the owners of the IDs to come forth and collect them and register with the IBC. Ke reporter de Toshewero
rĩakwa rĩetwa nĩ Mũtungi Kare. Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru niwe Ayubundi ni akenerete afani unto bwa kurungamia wendia bwa mibukando omeanthikuru mwankande iria gukethirwa na maketha za kung'ana bubone kenda kurigiria wendia bwa mbukando itekuri untu buria bombekia kinya kwangaratania thoko. Spika Nkuruki ni akenerete urimi bwa kawa akiuga ni kwithirite na mugaruruku akiuga ari na wirigiro thirikari igeta na mbere kurikithia mawatho za gitumi kuthegeia urimi bubu kinya Nkuruki. Spika wa Meru ni Ayubundi augite mutojo wa thirikari gutigira tiba kuinga kwenda mbokando gwita kaome nitagaria rirega nontu biatuma antu bara bakanda kwenda mbokando itikuri betho bakirigirwa bategeje kuthukia thoko kagita karia mbokando inyingi ketho ciekura na gitumi kia betho bakirigiria thoko eu itikethirwa ikendereaga barabendi ya mbokando ndene nthiguru ciome nontu mbokando ni nkai demand ya mbokando iriguru muno beta bagaketha mbokando itikuri beta bakenderia antu barabari ya mbokando ndene nthiguru ciome barikia kwendia mbokando iria nontu itikuri cieta ikigunda ikagunda gikunjara ne gunda gikunjara na tibatio kunjara then nayo mbokando eu kwatuika ni tuthukirie thoko yetu ya kimera gitu gya Kenya kou uba kuthithia kugeria kurigiria thoko u itikendere kuma gitari mwanka murjwe thatu nuko batu gukari nontu mbokando ya tukambiria kwendia kuma murjwe thatu then ikethore mbokando ire kuri na mbokando ire karia thoko market yetu kenda market yetu tikathuke indi amna bubu Ayubundi akerera manto akawa akiwa mbere kimera kiu kikawa kithwa wothobo kindia kawa kukurukira mitandao bukethwa bukiujura undura buka murimi kanyaga ke gakondia kawa kaunya na mbica ciri iguru tayari ngwitikia tukiuga twaketha kawa kakatweke karaite kemiundene twita kigwa ketha tuketha twina sheria enjeru iria igwetu na gichungu tumeta online trading kana online auction that muntu ari America kana Britain kana South Africa nombe kugura kawa ndene ya Kenya na atiaja then akaibia arrangement urakaona kawega kagitate kakombo kinya ndiguru iria akiuria mikagita kaka petha bakiugira kawa kao nikenda gutigira ti utinginya biratonya birabitoko ya kawa kawa riatuga ikarumine nungu kawa karumairo inungu mbere iraori komoka kana iraori athirio komoka oreo ndande ndire ni gita muhimu sana ya kuringa kawa na ndawa ya kurigiria nungu ili tonya kawa ni karuma nungu ikaruma kawa ikenda tumba gucie berio kawa getu tukeyoketha mweri jwena jwetano jwetantatu gatiketha karumi nungu Muthuri Muriuki Uru TV mutiro kangangi Akarie Banjuru gĩcigo kĩa Bore nĩ bameneretie bunene mũbunge wao niwe Mugambiri Ndikiri bakimworota ni unto bwa kurumira rwimbo rwa tutam na kuringira ndebe Rais Ruto antwa kwithira bagitwira ntaira mathina jaria zethirite za kibainya ni bakweza na ngerekana na barabara bakiuga itigwitikirika wagagia bwa ukaria no kabo tabarikite na kinya kuri na njaire itigiri nyuma itigwatithaniritwe stima Mwankira na Rwaturiga Kimutegi ne agutumenyithia Nkuruki Tuzita mwende ndigiri atodire tia ndigiri kare todire to tutam utoto tona kare ndigiri goteka puru no ntonya nyeto amuru amoko batemugwa no ndigiri na ndi yakoni kuigwa puru nkorone especially ntikwariria jongi Enwimi aria Karibanjuru tera yoyorite muthuro na maruru na tungyo bathurite mujumbe wa Bore Mugambiri Ndikiri raba kugabo bakonoge kuina thina chita kona guciambukiria akariba baiba wetete kinyamara kia wagi bwa maendeleo guntuko kwa raba kugakagita gantu kukara muinduni kathirire ndebo bona stima ngachiti nigitumi batiko no kubekira stima bonge na bubura bo bainyete nkori gutwika mona kwithirwa stima kinyamara kwaona chonjera choyorite maiga mitaro miguru kinya wa gukuru kiri thina ntheria mona kwithirwa bathurire MP mwasimi wa weto Ndigiri tondu tike tonaga kirwe
no tiga tuthia stima gotecio tulekaria njoto tuteringa kura ana batu basukuru batomba kwagara mutaro yo maiga jaja eku kwete kura nentije bakeja atia tutomba gwe kinyinyo sina ganyuma gingi na jonga za kwa na miranjire ne dai kuna thina chuna changamoto nyingi kuenjere gingi na gungo thina thinere skuru ne nene no ntuiria tukugura tugikagia skuru ana beto bena thine kuria ira mitaro ruji yani ote kuka especially wategera ntu jara uranjira ngari tigitania andi kinya gintu gikeja na ngari no njiro gegekirwa awite kuruka ko na kagari gaku kumira ko ithina bikibikiji ithina gwita mashimi ya rendikiri gatumana kinya ria tu na mando na tutamona nya wenga rendikiri ejeri atoni stima kikajirene ya mature ne otestima chieku na arende akariba baba kugabatiromba stima na barabara kaire nontu kura chio ichi kauga kagita gakithurano gakinya batoka kweba tutithithwo no thei tukauga one time na tutagaruka na tubenduka tutekuga tabathari atokwa tuthithirwi tunenkero into bietu ngiaragia kiyakwa ninkuona nya kuringa kura gutena nyeto mini tukarenjestera mwago yuiku ninga bambe batutetherie tuone ora bagutwitithia na mbere andike mkuga kukombika buru batweka na kuromba kura kina tuteithio tukuona kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripota ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Akariba kathengisa kuma ward ya Marimanti ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwagirithia ndagacha ya kugitania muro jwa gituma bare athira wagibwa ndagacha ntune ajane kuremete motungata za gitumi na kinyari twa gutonya ugwatine na kuthingata barabara enda za kenda kukinya cukuru untu buria bukuringithia kithomo bunene iromba ria onande ni thirikari ze kwagitio murandi jwa ndagacha kenda kuthiria thina izi Paul Kabithene agutumenyithia akathengesa na kuyo wadini ya Marimanti bakorana mekikira bakuiwagia bwandaga cia kuringaniria muro gwa gituma nterino Kenya mara kiraba kire bugite kithiritwe kire karonda kamutene kakire biashara na ngendo cia mono kagita karambure kura kire ana bacukuru bonde baba ngetore atori na ntoba gituma rogora nto twangedi mura ibangete kuringa iba kuringira nto ya kuriere onde bationa kuringira turono ya koyo ne arete twana nonto achiari baretera to intore onde mwako ya gutindeka nkare nende gato tindeka kaire na twe na thirikari uga gituma aga ugo muroni uyo wetu twethagirwa twe na achiari baingi na aga muringo gwa gituma umbarira ya Marimanti ward twirete ana mbari ya Chakariga ward lakini gitari mwire kinyage gitara utweka ana bube betu batiringa muro kagita kamo ana bagatira kugicukuru nonto barujire arujire endi achiari bamu barutire ana gakoyo nonto bakwaga namna ya gusaba ithithiana babu bakithia koyo bakiringa amiguo rimwe achiari na rethi rimwe bakadimi ndani bakeyo ko bakethera gutire ana barongi ana bamwana batira cukuru ko absenteeism ya ana wewe ye cukuru eregoro nonto ndi barutite mbito kiri governor wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki ukurukira MC wa Mheshimiwa Kennedy Kamnyu tira na kubakira ndagacha nterino ni kingo biashara na ngendo cia uciumba kuthaga ya nkuruki reku etotethia bore komba nonto gituma twe na thina era twe nio igotwika muro yo gwetoga akwa oga connect Marimanti wanti na Chakariga wanti ana baba koyo bego bena population kana cukuru ya gakoyo no ethi na mbere koromba thirikari yeto eririkane cukuru ya koyo nonto achiari banyamari otinde kankare rionde thirikari yeto ne twakira ndagacha bantu agana nikenda nkare itiga gutinde gato to merigo to baba inge bareya bakinyara rogongororo Marimanti bakaura meri wa achiari bakanja kudara makathengecha wa dini ya Marimanti ngiripotera Weru TV wa Paul Gwakabithe Ure wari mubunge wa Tigania East Gichunge Kabeabea norete mubunge wa Kagita Gakampuru wa Mburi kwambiria kubangania nthama ni kwithirwa kethirwa kimuritande ne otongeria kire ithurano twitite Kabeabea ni amenerete Mpuru
nameneretie mpuro ni gutezaniria mirandi ya gitumi iria yambiritwe niwe akiuga ngugi ya mpuro ni kuangania na kindiki na kwina biathone bia thirikari ende guti weti na mbere bukuoneka. Anthony Kathenya na araniritie nawe. Alo mpuro aburi. Alo mheshimiwa mpuro aburi. Antu batiane ba antu mira wambira ngukanie kwina mecemania president. Ule wale mubungu wa gicigo bunge gatiganie gicunge kabiabia nyuma ya kura weroni bwa nyumba janteto kwa kagita leu ni umiliti na miankimere na gisiasa na kwerekeria miguu ya ekere mubungu wa thaino wa gicigo bunge iki mubunge Mpuru Abore kabiabia kimenagiria Mpuru ni kila kuganiwe kwa kurombera gicigo bunge iki gatiganie maendeleo kagita kalethiritwa kithingatana na Rais William Ruto na munini wae Profesa Kithure Kindiki tiania ni kurira ndisa indi ya ringi. Antu mheshimiwa raito Mpuru Aburi ura bauturire mbere atearia mbunge waya ile athiatana Kithure Kindiki na President Ruto aite wakanya tugawiro muno tukiuga akathetera antu alo ama kainira antu murume orongi baba mbe baeberia mutongori ora ati maendeleo iro nkuri antu batiane mutongori ora ati maendeleo ri nuriku kulingana na kabeabea kethuro thirikari Rais William Ruto etongoretie antu Mpuru Abore etunukirano wanini kamusinko gatutam kinya thirikari ya William Ruto me batu to amekampanaira uga withe etongoretwe ne antu bakaria Mpuru Aburi ndikone yita kuraya kabeabea kithia nambe na kumeneria Mpuru Abore ni kila kuga miradi mingi ile ambele tiari wa bisini kagita kalale mubungu wa gicigo bunge iki guti muradi no mwe Mpuru Abore ahomba kwithirwa agitithia na mbele barabara ciari ciri cikwa ia marked for tamaking inyinge muno yenetiania Mpuru ai unkuma na rwimbo iyo yote ilipotea wita natia niendo anda ira cia muthara na anda akite twambi yote hizo kambi asifanyi kazi na ugaitika wantu abakurira na Mpuru no kainirite president amuno ukabeabea ni anenkanita wirani bakuthi na mbere kwingia miradi no kethirwa agacokuo bisini kitheibu kuona buran kuona ati butikurutirwa ngui na andi tayari kabeabea ondaka tikira mandu ya kwirwa ngamiru ni kwa city anga nini yau mandu ya kuraya na right ambe tunyire mbere yambi city bunkuwa bu kuma muje muneno Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Weru TV ni gwatanirite na Betika Kirimambura za kuonania ndwiro cha Chicago Marathon imwe kwa imwe kiatho kiria kithithikirite ntere cia Iten kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet antu abaingi ni bakenete wonania bobo aria Amos Kipruto aethiritwe akijukia kanya gatwiri kiri ndwiro iji. Kila wakati tukiwa na mambo mazuri mnakuja Iten kuonyesha marathon, kuonyesha mbio. Nataka niwaombe pia mrudi tena. Mimi kama gavana wa eneo hili, this is the county of champions. Hapa ni county ambayo kila mtu anakimbia na tunataka to make it ikue bigger. We are even now making sure that every school inaanza kutrain watoto wa athletics kutoka the lowest level kwa sababu tumeona hakuna transition mzuri. Therefore we want to appreciate, tunawaambia ya kwamba karibuni tena Iten na pia mkuje mtusupport kwa more. There is no other better place you can do good events. It's only here kwa sababu tuko na wakimbiaji. Nashukuru sana kwa kampuni ya Betika. Nawashukuru sana. Mimi nimekuja asubuhi, tumeanza mpaka hii masaa ya majioni. Nimeshukuru sana. Nimewatch. Na nimefika tu kwa sasa, lakini nimeona kwa ifeni imekuwa sawa kabisa. Hata nimepata hii t-shirt yao. Congratulations kwa asante sana. Nimesema asante sana Betika. Na uendelee kubet na Betika naendelea kubet. Nashukuru. So what the company ya Betika tunasema asante kwa hii screen mmetuletea, tumeweza kuwatch, tumejionea live. Waacha hiyo ya kuona kwa online, hii tumeona live kwenye imetendeka.
tunashukuru sana. So next time ukikuja na event kama hii, tuko ready kwa support for anything ambayo mnataka. So tumewatch TV like never before, like no paradise. It was so nice, we like it. Sports sasa sisi tumevunja rekodi pia. Tumetrain kutoka 2 weeks ago. Tulikuwa tumepeleka coaches huko France, 12 of them wamerudi, wameanza kutrain walimu wetu. Kutoka saa hii kutoka last week inaisha hii wiki. Kila primary school mwalimu mmoja, kila JSS mwalimu mmoja na kila secondary mwalimu mmoja. Tumetrain coaches 1,000 mpaka next week wata graduate. Alafu tutaanza mbio kama ile gavana wa raia tumefanya kutoka chini ile mpira, tunaanzisha mbio sasa ya gavana wa raia kutoka ground mpaka tumalizie Kamarin, wakati Kamarin itakuwa imekuwa safi. Kwa hivyo pale Kamarin pia contractor kesho anapatiwa instructions mpya, ametuambia atamaliza within 6 months kwa sababu amemaliza kuweka pillars. Wakati baada ya pillars ataanza kulay ile concrete. Akilay concrete exactly 6 months from this month October atakuwa amemaliza, tunaenda kukimbilia Kamarin, alafu sasa vijana wetu wakuwe sawa. Ama namna gani? So tunajaribu kusukuma, lakini nashukuru watu wa Iten kwa ile support mmepea Betika pia we are very grateful. Mko na ile race mnatupatianga kila siku. Wakati nilikuwa governor nilisema tukue na race Iten kila wakati, after 3 months tukue na kitu ya kuleta biashara Iten. Nashukuru sana Betika, na kila wakati hata juzi game ya Arsenal mnasikia mlikuja kuonesha hapa. Hata mimi ni mtu ya Arsenal, lakini mlisaokoa watu wangu hapa wakawatch mpira hapa. So top of the table. So Betika tunashukuru sana, tunawakaribisha mkue partners wetu wa Iten International Marathon. Tutafanya next month 30th November hapa Iten International Marathon itakuwa, na pia tutakuwa na governor wa raia finals next month, tutafanyia tena hapa Iten. Na pia December tarehe 8 na 9 tutakuwa na International Business Conference pia itakuwa hapa Iten, ili tulete investors wote wakuja hapa Iten. Nkatho cia mwanya yogwe kuona kanya gaku na kugwatanira na bautwe kirinteto chietu cheru thaitha tungi kuririkania turindene ya Azam TV ndene ya Channel 342 kwa ukagitene gaka turindene ya Nthiguru ti county Nthiguru itandatu Kenya irimwe yayo. Au nyo twakinyira mutheto wa nteto chietu ngakwendera utuku bubwega. Rietwa ni Maureen Kinya, mona ni rietwa mathithio ni Purity Richard. Iji ni Wero TV.